Yogyadira Prawadya Tamtama lamun bisa samya hangulatna dadya mukti pawitane hamba bela lelapuh negara moropo biar cahyanipun kadya sempurating surya kumyak prajurit turangga sikra iya oh tansah manembal Gusti Kang Maha Kuwasa ya Gusti Kang Maha Wiji ya Gusti Kang gawe kodating jagat ya mesing jaman haulah ya Jos,
Yo, yo. Adya Weleskar Gading Raga Seta. Ya ya. Ya ya. Oh oh. Oslo. Oslo. You lo. Adya Weleskar Gading Raga Seta. Ya. Iya, Bapak dan Ibu, para kadang rawuh. Masih kita saksikan satu tampilan dari seni jaranan campur sari Weleskar Gading Raga Seta. Sun
This is special perform Sekar Gading Orogo Sento, spesial original jaranan campur sari, spot by Sony Audio. Lu ya yuk oh lu ya Pati oleh Sekar Gading Orogo Sento. Mas ayo
Iya. nanging kowe tansaya gawe ku gelo ora ono ketentreman ora ono kasih sayang janjimu dhisik wis Sekar Gading Raga Seta. Sony Audio.
Aslo. Ya, satu penampilan saking kocok-kocok. Duraga Sekar Gading Raga Seta. Arbi Seni Kuda Kepang Bolet versi. Yuk, yuk. Yuk. Jok. Yuk, oh.
Oke, Bapak dan Ibu, Purnane ngatur tari bolet versinya Sekar Gading Regoseto akan dilanjut dengan satu penampilan berikutnya. Tentunya katuran dumateng panjenengan sami para sepuh bini sepuh haji sepuh yang memberikan dengar restu dumateng Bapak Edi nggih. Tasih bareng kanca-kanca Sekar Gading Regoseto yang didukung oleh Sony Audio. Sampaikan juga terima kasih matur manuwun juga didukung oleh sekawan Waranggono wonten Kimberly, wonten Endang Purnamasari, ada Mita Winayu juga Risma Sutomo Jangkepe Waranggono. Ayo cari, ayo Nandi, Lisa, Nandi, udah boleh. Si Yamin ini kok si Isu sian, si Isu. Wis Wan, yuk tanjak Iwan, enggak. Kuminyar mau Prabowo kentor-kentor kinara ganda wida semirat hamba partai Jomoyo. Saya tangguh, saya ceto, saya cakep, saya malelo. Pranyoto tejani moro. Seniman, Seniwati. Ingkang terpangku kalian keluarga besar seni jaranan campur sari Sekar Gading Regoseto. Ya hae ya hae ya oh ya hae. Oh, oh, oh. Ya. Os. Oh. Iki lho dulur. Sekar Gading Regoseto. Jajal maneh. Iki lho lur Sekar Gading Regoseto. Oh. Ayo. Seret. Kelop.
Lapo sil kok percing-percing lapo? Lapo sa kok percing-percing lapo? Silvi tak takoni, napa kok nek percing-percing via ngono? Silvi percing-percing. Denggule jari keduduk konoan, mesti ayat duduk-duduk no jane kok ini. Ya Allah, ya Allah. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, satu penampilan seni kuda kepang nggih. Tarian bolet versinya Sekar Gading Rogoseto sampun paripurna, dilanjut dengan jaran koplak ning. Nah, enten ninge niki. Enten ninge saderipun jaran koplak wonten satu tembang. Sak tembang terus jaranan, sak tembang jaran gede, Rogo Simoseto. Jaran cilike kapan? Kok esuk para esuk jaran cilik iki gede-gede tok dalam. Aku iki tanggapan iki kene jane kok koyo puwinak menapa. Mosok. Iya no. Oh ya boleh nyanyi mek sita-sita bareng 750. Amin. Rada rene paling apa kok nyanyi ping 4 ya to. Dadi sak tembang 1 selawe, sak tembang 1 selawe. Kok ngono to kok di. Ame papat iki nyanyine. Anggite aku gini Ken. Seneng to, seneng to. Seneng aku. Melok kene. Aku jalan mana ya Mas? Maka makane lek Nabi Iwan dek kono batalno melok kene ae ngono lho. Iya. Barang-barang Sekar Gading Rogoseto. Mlakune kok apik, mlakune kok mentak-mentek Sekar Gading Rogoseto. Sing apik ta mlakune. Oh, iki lho Pak, kandele rada menongo lek mari gelunggu. Presnelenge iku lho. Deloki, Delok kok tak papno. Oh iya. Iya. Mak, ya ampun Mak, kodong ping. Halo. Loh, sampeyan iki lho Mak. Baik. Nyuwun lagu napa, Mbah? Lunggu yutok. Napa, Mbah? Bojo loro? Wes ngono bojo loro. Bojo loro. Aduh, sing gede ta sing dawa bojo loro iku. Ya. Disotek Bang Guyuwa. Bersama Sekar Gading Rogoseto ada Kimberly. Yuk, goyang alon-alon, atas bawah, atas sampai bawah. Gerikis aduh, udian gerikis. Enjoy. Soyong suwi antar duduke. Si. Aku wariko nangis. Apa tahan dirasano. Eman du di eman. Asoy. Garisiri riko tangsa. Aduh aja untikan. Jodoh sing bakal liya.
Ada Sekar Gading Rogo Seto Kang Mas. Iyalah. Ada Sony Audio Profesional. Betul. Terima kasih. Semuanya. Iki lo dulur kakanganku. Kari manis, aku orang manis tambahi gula. Asal. Oh oh. Wes ya wes dongari kopi kene sing kuno. Iya. Mana. Laris. Kari manis, aku orang manis tambahi Yuk. gula. Iya. Wes ya wes hati pikir apa kerasa. Iya. Serikis aku udan saya subi antara duduknya. Aku woriko Opo tahan dirasano. Bisa kok. Iya, masih bersama Sekar Gading Rogo Seto. Ada Kiber. Dur. Gak mau pulang, mau jadi goyang. Dur. Duda Ciamis, kuliah di Palembang. Kalau punya anak gadis, jodohkan sama abang. Duda Palembang, kuliah di Bengkulu. Kalau tidak ada bujang, sama duda aku mau. Kena opo cari kora mulai. Kena opo cari kora mulai. Yo, ayo mulai mangan sego putih. Lawo lodeh, jangane gere. Mari mangan. Leye. Bu Ami belalang kupu-kupu. Siang sama istri kalau malam sama aku. Bu Ami belalang kupu-kupu. Siang sama istri kalau malam sama aku. Ditutup nama wes, aja guyu ae. Ora melok nanggap guyu ae. Dudingin nang pasan apa kok? Aku dudingin nang pasan. Langganan nih. Bisa. Akari manis, aku orang manis. Usia Kayai kula. Wis ya wis dongeri kopi kene sing kuno. Asal. Yo.
kari. Pak Limas. Kari Limas. Aku kurang Limas tambahin Limas. Wis yo umes dongeri kopi sing kuno. Asoy. Yuk. Kari manis. Aku kurang manis tambahin gula. Yuk. Wis yo umes hati pikir apa kerasa. Yuk. Lho maneh Bu Rismawati nandi wonge. Oh Bu Rismawati. Kok gak rene sini yo ayo. Ser. Wis yo umes dongeri kopi sing kuno. Iya, Gunung Kroso maksudnya. Oke Pak Mis, dilanjut lagi. Oke, sepadan sangat Kimberly luar biasa. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah.